أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تبكى بين حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكين. بچقاسي سنة پیغمبر عليه السلام جمرة اونم ليا وجمرة مهمة أمي بحثاوي بكين. قالي مسلمانا معلومة قرآن كريم خدا عز وجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام رشياند دو قرآن دا أمر و نهي هنا. أوان أمر و نهي آنجاق بالسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام مهو خوشك تطبيق بكي، مهو خوشك بعلمي بويت فهمي. اگر گو نج سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بي امر خدا تشتي گو خدا ياساق کرن مهو خوشك وفهم ناكي. خدا عز وجل دو قرآن دا هنك امر جمر شياندنا، هنك منع جمر اجمكرنا بسنة پیغمبر عليه السلام اموا امر نهيا ام دعلمن. مثلا اورنك ام بيجن خدا عز وجل دو قرآن دا قوتيا لميج بكن اما نقوتيا چند وقتن، نقوتيا الميجا نيفرو چند ركعتن، نقوتيا الميجا صبح چند ركعتن، صادجا قوتيا بليلي وقتا دا لميج بكن. پیغمبر خدا وقت الميجي ركعت الميجي جمرة بيان کرنا و ام بپیغمبر علمينا بكا كوجان الميج وقتي و كنگيا و فرضي و چندن چاواتي کرن ام بويد علمن. مثلا خدا عز وجل دو قرآن دا قوتيا حجي و عمري جبو خدا تمام بكن. پیغمبر خدا حج و عمره به چاواته کرن نشانی مدایا و جمره گوتیا. گلک امر و نهی گو خدا گوتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمره بیان کرنا، یعنی بسنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام خوشک امر خدا نهی خدا ام دعلمن. اگر گو نج سنت پیغمبر بانا امر و نهی خدا ما خوشک نزانی بانا. جبر ویکی سنت پیغمبر علیه السلام جمرا گلکی اونم لیا گلکی مهمه به سنت پیغمبر قرآن نای فهمی. هنک انسان وی زمانی درکتنا دبیجن احتیاجی بسنت نینا قرآن تن جمرا بسا اوان انسانا دوی گورشا خدا غلطن و آشاشن. اگر گو نج سنت بی مهو نکار قرآن فهم بکی. قلی مسلمانا خدا عز وجل دو قرآن کریم دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را گوتیا بسم الله الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. خدا عز وجل د قرآن دا دبيا حبيب من بيجا اگر گو ون حش خدا دكن كيف وش خدا رتي فاتبعوني ببن تابعي من. انسانكي گو كيف ويش خدا روري انسانكي گو امر خدا به ازیب جه اینم گرک ببه تابع پیغمبر علیه الصلاة والسلام. اگر گو کیفاوا اش خدا رتی
جواره بێژە بێ ئەگەر کەیفاوەش خودارەتێ ببنە تابعی من هەنگی خوداژی یێژوە حس بکەی وەختەی گۆون بوونە تابعی پێخەمبەر عەلەیهی سەلام ون دریا پێخەمبەر دەچوون و سنەتا پێخەمبەر بجه ئانی خوداژی یê keyfa wî ji we re were û yê gunihê we efû bike çunku Xuda gelekî guniha efû dike Xuda gelekî merhametliya Xudiyê rehme ya. Gelî Misilmana ji vê ayetê hate fehmê got sunneta Pêxember aleyhî selam ji me re onemliya û gerekliya bê sunneta Pêxember çê nabe. Eger got miho bixwaze Xuda hij miho bike, eger miho hij Xuda bike, gerek miho bibe tabi'ê Pêxemberê Xuda, diriya Pêxemberê Xuda de here, gotinê Pêxemberê Xuda miho ji xwe re qebûl bike. Wextê got miho gotinê Pêxember qebûl kirin, diriya Pêxember de çû, emrê Pêxember bi cih anî, hingî miho hij Xuda dike, Xuda jî hij miho bike, Xudayê gunihê miho efû bike, çunku Xuda Xefûr û Rehîm e. Gelî Misilmana Pêxember aleyhî selatu vesselam jî wiha gotiya: Men ehya sünnetî feqad ehebbenî ve men ehebbenî kâne me'î fil cenne. Pêxemberê Xuda gotiya: Ew kesê got sünneta me bi cih bênê diriya min de herê wî hij mikiriya. Yani hijêkirina Pêxember ew got miho sünneta Pêxember bi cih bênê diriya Pêxember de bimeşê. İnsanekî got diriya Pêxember de meşî wî hij Pêxember kiriya. İnsanekî got hij Pêxember bike di qiyametê de di cennetê de yê bi Pêxember re bê. Çunku Pêxember aleyhî selatu vesselam gotiya: Men ehya sünnetî, yê got sünneta min ihya bike, sünneta min bi cih bênê diriya min de bimeşê wî hij mikiriya, ew kesê got hij min bike yê di cennetê de bi min re bê. Gelî Misilmana Qur'ana Kerîm heqî û batîlî ji hevdû diveqetênî. Qur'ana Kerîm bêçawa em ê yani bi hevdû re alişverişê bikin, bêçawa em ê heyata xwe bi hevdû re derbas bikin ji me re beyan kiriye. Bê miho çawa li qarşê dêwbabê xwe hereket bike, Xuda ji me re gotiya. Bê çawa mihoyê bi cîranê xwe re muamelê bike, Xuda di Qur'anê de ji me re gotiya. Yani Qur'an heqî û batîlî ji hevdû diveqetênê, Qur'an şîfaya ji dila re, Qur'an benê Xuda ya got miho xwe pê digire miho xilas dibe, Qur'an tarîtiyê dirakê nûrê çê dike, bi Qur'anê dünya miho axîreta miho xweş dibe, bi tabi'bûna Qur'anê Xuda ji miho razî dibe. û gelî Misilmana Pêxember aleyhî selatu vesselam di heca xatirxwestinê de wiha gotiya: Terektu fîkum emreynî len tedillû ma temessektum bîhima Kitâballâhi ve sünneta nebiyyihî. Gotiye min di tişt ji we re hiştina. Piştî got ez mirim di tiştê ji we re bimênin. Heta got hûn li gorî we her du tişta herin, hûn naçine delaletê. Yek ji we Kitaba Xudaya, Qur'ana pîroza, Qur'ana Kerîma, ya di we sünneta Pêxemberê Xudaya. Gelî Misilmana insanekî li gorî Qur'anê herê, emrê Qur'anê bi cih bênê, tiştê got Qur'anê de gotî ya saqa xwe ji we dûr bigire û tiştê Pêxember aleyhî selatu vesselam gotî bikin miho wa tişta bike û tiştê Pêxember gotî xwe jê dûr bigirin miho xwe ji wan tişta dûr bigire, miho naçe delaletê. Yani
ev her du tiştê got pêxember ji me re hiştin kîtab û sunneta pêxemberê Xuda eger got bi rastî miho li gorî we herê riya miho xelet nabe riya miho şaş nabe dunya miho jê xweş bê axîreta miho jê xweş bê gelî misilmana di Qur'anê de Xuda Azze ve Celle gotiya muheqeq insanekî baweriya wî bi Xuda hebe bi roja qiyametê hebe zikrê Xuda bike got pêxember aleyhî selatu vesselam ji xwe re bikine ornek pêxember ornekî gelekî xweşik e yanî gerek miho li heyata pêxemberê xwe meyzênê û heyata xwe jî li gorî heyata pêxember rast bike mesela pêxember aleyhî selatu vesselam ji cîranê xwe re qenc bû pêxember aleyhî selatu vesselam ji eqrebayê xwe re qenc bû pêxember aleyhî selatu vesselam ji pîrekê xwe re qenc bû pêxember aleyhî selatu vesselam ji xizmetçiyê xwe re qenc bû pêxember aleyhî selatu vesselam ji zarokê xwe re qenc bû pêxember aleyhî selatu vesselam ji nebiyê xwe re tornê xwe re baş bû pêxember aleyhî selatu vesselam li qarşê feqîra baş bû pêxember aleyhî selatu vesselam li qarşê yetîma baş bû pêxember aleyhî selatu vesselam li qarşê heywana merhemetlî bû eger got miho jî ji dêwbavê xwe re baş bê ji cîranê xwe re baş bê ji pîrekê xwe re baş bê ji zarokê xwe re baş bê ji yetîma re baş bê ji feqîra re baş bê dunya miho jî xweş bê axîreta miho jî xweş bê yanî miho li gorî sunneta pêxember aleyhî selatu vesselam herê hem dunya miho hem axîreta miho tevdeyê xweş bê gelî misilmana heta got îmkan hebe miho pêxemberê xwe nas bike heyata pêxemberê xwe bielmê miho heyata pêxemberê xwe ji zarokê xwe re bêjê bi zarokê xwe bide fêhmkirin mesela pêxember aleyhî selatu vesselam gotiye însanê me bixapênê ne ji me ye gerek miho hevdû nexapênî pêxember aleyhî selatu vesselam gotiya însanê merhemetê li piçûka neke qedrê mezna negirê ne ji me ye yanî gerek miho rehmê li piçûka bike qedrê mezna bigirê pêxember aleyhî selatu vesselam gotiya însanekî got ji bona însanekî yextiyara û qedrê wî digirê wextê zemanekî ew însan jî yextiyar bû Xwedê yekî jê re mosexer kê got ew jî alîkariya wî bike pêxember aleyhî selatu vesselam gotiya cennet dibin lingê diya de ye gerek miho qedrê diyê xwe zanibê pêxember aleyhî selatu vesselam gotiye razîbûna Xuda bi razîbûna dêwbava ye gerek miho dêwbavê xwe ji xwe razî bike Xuda Azze ve Celle di Qur'anê de gotiye ji Xuda re îbadet bikin qencê bi dêwbavê xwe bikin yanî gotiye pêşî emrê Xuda bi cih bênin ji Xuda re îbadet bikin dûvre gotiye qencê bi dêwbavê xwe bikin gotiye ji dêwbavê xwe re nebê of jî yanî we aciz nekin evan tişta hemû miho bi Qur'anê û bi sunneta pêxemberê Xuda miho dielîmî hê gelek tişt hene yanî eger got heqîqeten miho Qur'anê xweşik fêhm bike miho heyata pêxember fêhm bike dînê miho jî dunya miho jî tevdeyê xweş bibe gelî misilmana niha gelek însan Qur'anê dixwînin hurmetê dina Qur'anê lê belê nizanin ka Qur'an çi dibêje yanî ev jî kêmayîk e yanî miho Qur'anê bixwînî tu mana wê nizanibê jî tu xudan xêr dibe lê belê wextê got tu zanibê ew Qur'an dibe çi tê hingî bêhtir jê îstîfade bibînî wextê got te Qur'anê de xwend got ji Xuda re îbadet bikin qencê bi dêwbavê xwe bikin yan yek ji we yan her du ji we yê li cem we yextiyar bibin ji we re nebê of jî tiştek ji we xwestin men'a we jê nekin xeberdana xweş ji we re bikin ji we re dewamlî dua bikin bê ya Rebbî tu rehmê li we bike bê çawa wextê ema biçûkin we rehmet li me kiribû
مهوش زوقي جستيني وقتی تا اب آیت خوند و تمعناوی زانبی تيقن جيب ديو بابي خبكي وقت آيات هات قو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قول ميج بكن زكاة بدن تيل ميجا خو بكي تي زكاة خو بدي وقت قو قرآن دقود قو روجي بچاوال سربان امتي بري وهاتيه فرس كرن لسر وجه هاتيه فرس كرن مهي روجيا خوشي بقري يعني قالك أمر خدا قد قرآن دهنا قالك جامير نزانن يعني قرآن تخوينن جي نزانن بحثات شتكن جبر ويكي حتى ممكن بي مهو خب علمني معنى قرآني حتى ممكن بي مهو حياة پیغمبر خوا بعلمي كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقارش ديو باب خو چاوا بو لقارش پیرك خو چاوا بو بزاروك خوره چاوا بو بجيران خوره چاوا بو بهوال خوره چاوا بو لقارش حيوان چاوا بو بمزنه دولته بو چاوا بو يعني قوبان تشتا مهو بعلمي محقق مهوجي لغوري حياة پیغمبر لغوري يشانتيا پیغمبر مهوجي حياة اخوان مهوي راست بكي قال مسلمانا جارك ديامي حديثة پیغمبر بيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا مد تشت جوره هشتنا حتى ون الگوری و هر دو تشتهرن و ناچنه ضلالتی یک جه کتاب خدایا قرآن کریما یاد دوا سنت پیغمبر خدایا گوتن پیغمبر خدانا حرکت پیغمبر خدانا گلی مسلمانا بیت قرآن ده چه هاتبو امر کرن چه هاتبو یاساق کرن پیغمبر خدا امر خدا یک بیک بجهتانین وش حرامیا تبکا جی خود دور دکر ادی گلی مسلمانا مهول گوری قرآن پیروز هره مهول گوری سنتا پیغمبر خدا هره به سنتا پیغمبر خدا مهول نکاره دین خوا خوشک بمشنه سنتا پیغمبر جمره گلکی اونم لیا قرآن کریم جمره گلکی اونم لیا خدا عز وجل سهل بكي جمرة قوم الجوري قرآن هرن أم الجوري سنة پیغمبر خو هرن خدا عز وجل بكي نصيب ما قوم قرآن خوشك فهم بكين أم حياة پیغمبر خو خوشك فهم بكين وأم ده حياة خود جي تطبيق بكين خدا عز وجل ديو باوي ما عفو بكي خدا عز وجل مريم ما عفو بكي خدا عز وجل أهل ما مال ما مملكة ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما مجعذابه گیر محافظه بکی خدا عز وجل زاروک ما صالح بکی خدا عز وجل حضور و برکت بخی ناب عمر مدى و خدا عز وجل زانب بکی گوب زانبونا ما منفعت بده ما وخدا عز وجل تشتيقو منفعته بدي ما بما بدي فهم كرن بما بدي زانبون خبر دانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن